Andre, a lot has been happening over the week. There has been a very big event. Natiria bere ukoro iguku. For some reason this time I don't know take the interest na muno. It has been there before. By the way, there was another one at Kasarani, the Rema Feast. Yes. It's not a fest, it's a feast. It's not Wima Fest. No, it's not festival. It is Rema Feast. Feast. There. There Kyugo. There Kyugo. Exactly. Oh yes. Erakiria Ohulu Paka. Yes. Dinaruturo posta nyingi. Asa. Dinarina Alibad. Na dinarina USSD. Dinarina tickets ya Die Hard. Na group of 10 ira na billboards billboard all over. Yes. Ashona do igeto ari gwa 3 adu ya marathie ku near marauma ko because there were so many, very many. Oh yes. And I think it was like 4 or 5 days mudhoni. Ilianza Monday up to Friday, I believe. Yes. Sasa hizo siku tano za kwanza 3 tulikuwa tunaangalia. Sio ule hara ihono yana ule korathie. Ukariwo godoku kwena andu ithemba kiure. I need to nego thiene gwikinyagwo. Ona ndeona gira dikeragwo. Yes. Riu kuma gatatu ne turathie atu thuraku. Hau no turahengeka kidaga. Kaja ithwe. Yes. Nego kugutiragwo hallelujah. Hallelujah. Yes. Agotira na wapi ndulu? Hapana. Agokwa na ndulu. Gotia na mundu wa keyboard na wetha tu. Emurikia rwimbo rwa ranyita raini. Acha. Gutira heana gwate mundu wina uira. Program yao ni yao. Yes. Ona gucia mundu raheirwo ru atari program ini ri. No chief general commander. Of course. Yes. Nana keniando. Ndwinake ru aruragia miena yothe. Comedy tikehujio. Na nyina tatugagira ciake stage. Yes. Aikana kwa makiona. Yes. Naenda sinyado. Na ndegwe gwa nera hothire kindu kiega maita meri. Sasa kufika kule hiyo Rema Feast hiyo. Tukapewa ile karatasi ya kutoa sadaka. Ile pay bureau yao. Sasa mimi kuweka yangu nikaweka 20,000. Haikunirudishia. Nikasema labda ni network niweke tena. Sasa kukuweka tena hii 20,000 ikarudisha zote mbili. Sasa nikasikia kulifasi. Sasa mke wangu ndio aliniuliza ulifasi sadaka. Aiyeta wazokia. Mke wangu akaniuliza ulifasi sadaka. Nikaona sasa hiyo kwa sababu nilienda kule na ma-GNC wote wakanipenda. Nilifurahi sana kule. Rema Feast re. Hendu irahingire. Tondu gutiriri higari ya tene ma. Na gutira na makinya maria maheci. Gutiari higari ya tene ma. Ningwihida hari well. No. Gutiano hai ni atire. Igia we moja akada. Gotire hado. Hai na gwenye boya to ise ifuku. Na cia mutaratara. Mai na to some worship song. Yes. The Spirit of the living God is upon me now. Because he has anointed me to preach good news. Ukona beke ndo ana to ndo haria. Uthi to arana ruoni. Ukaigua ndo acia ton. Okay, well, let's all come together for this wonderful song. Lord, prepare me to be a sanctuary, tried and tested. We're thinking what it is. In the mood, yes. So, yes. Naive sagwe. Naive tukiluka. Naive tangwe. Alivyo ndo mutaratara kile wako ule. You are thrown under the bus. Yes. Igene kwera turero nagera. Ona tueko physically. Yes.
You see, tumenyete yetu tanga crusades. Yes, na crusade ethia kuligana uria kuhana kou. Kuria mwatu na crusade. Na rure twarwo go especially to yule ni kurathire bega. No ya turathio tukana tatu wanatutupa kidogo. Tondu hatia ndo maruga bariki. Bariki. Tukira tu moko igoro. Yes. Hakuna. Ni twenda andu mundu akibodi na gitaka bia bang. Kororia. Ai de watu organize. Yes. Na tukira tu tenga zivo to hiulie. Wega view. Hoko gotinare. Na kana ndo mune agirio na Uhuru Park ndo ndo marutete thimu. Yes. Let me tell you. It was good. Remember Fest. Sia Wima Fest. Na sia Gemi. Yes. Hapana. Iko tu class yao. And it has been here. I remember the Kasarani one. Yes. I believe the next one will be even bigger. Yes. Oh, it will be bigger. Yes. This one I think was so far the biggest. So far, yes. Yeah. Absolutely. Yani. Metoku na toweterera. Topu ginoma le turehere kanyanya-ini. Akona kama ikara. Kana mukangu. Ni kuri haro. Kanyine bere nari kya muige. Yes. Ona hare iyo ri. Hare iyo no mo kire sukuru. Primary. Yes. It was the Rima Feast. Not festival. It was a feast. Yes. Absolutely. Yakiugo. Ekenda shikana. Nakenda. Nekenda tiketi 17. Yes. Thank you so much ndokora hamwe na itwe. Kimu kumathe kana joria. Atia. Eyo ni wakora hanaga. Ekora na go Rima Feast. Yes. Thank you Mr. Kim kutoka Thika. Gushira na kinya kuo. Warathia andu meragwo atiriri. Ni hinda ringi mundu atumure kanua gaku. Aliana mwathani. We uga o ringi gaturume go thigu kaigua precious and everlasting Father. Oh, ancient of days. Oh, adoration and praise and felicitations. Ndio wewe thire kinya muthakaria wa mithi ya ithaka. Keta mari to mare mothe methino wa Biblia. Mare wa Gikuyu. Lega mwathani guti ruthiomi ateka atia. Ataiguaga. Oh yes. Nitugucoka thutha kahinda gatari kurano. Oginato sio dhenesia baba. Yes. You know Zakayo was the tax collector. Nita veri uriri. Eto atia the commissioner general wa KRA. KRA no mutogoli wa KRA. Yes. That was Zakayo that time. Yes. Na duga thake na Jesu tondu wani ura imagine commissioner wa KRA abate mutu iguru wa kuona. Imagine. Yes. This day and age. Kana kore thuge wa Central Bank. Moko yo igoro. Ati okauma festival te igoro atuone. Oku ona tikwalia nake. Omoyo na tu. So influence ile ai na Jesus Christ of Nazareth. Ni aso bile mamuri atia. Mamuri oguo. Turaria kinya na Zakayo. Imagine. Zakayo mundu kinya ngetwaithiria ciana mawira. So ke uge we oko kuria. To bange gaturume gothiku. Oki mwaguo. Aleje mundu orie kiuria kiu oko ti Judas ne Petro. Mo kana Judas agituma Petro. Kimweherera. Munene maroria atiriri. Ni urabanga wira. Atukonjorera ki. Marauga atiriri. Onoko ihi no remo banga ki haha ri no wike kiundu na ithuĩ tuhote kuhonagia andu kaundu kau twiyethera na ithuĩ no gatugunio na ithuĩ tondu we muru wa Ngai tuciaraga wi sawa no ithuĩ ndu turia guku thi tubange munene yes makirone muoyo okay maita igana na gugecia ne maugaire tondu ne matuko ma tene yes ro tukana macokie makigera maundu maritu no mani ati nimagaire muoyo to na hero bori na gwate jamba icio ciothe cia kwiro metie uthingu no horo wa mana witekio riu meke neigoro ndu bagikurino yes bai cia thene cia kwiro metie
Uno gasamine ne ogemenya. Kana waru kemi. Yes. Right. Oh yes. Paul Kimemia alikuwa mwana wa Kikuyu ajira gogeithie muno. Ako mitamboni sana. Nimesalimika. Oh yes. Mudogo tu kama amekusalimia. Nisalimika sana. My speaker. Nasema kwa wima zaidi. Nice. Una mudogo tu chukuna waludhuri. Wima zaidi. Hari FBR. Oh yes. Mudogo tu ako mukum hari embassy ya Murangari. Ajira gogeithie muno. Oh yes. Mena James Mbaro. Embassy ni aho gitu okinyamukagu. One. Kule kwa ajido. Yes. Amatiba. Yes. Yes. Absolutely. Oh yes. Oh yes. Reure. Iriane kurari na kindu gitagwo an astronomical phenomenon. Kiundu kinene. Yes. Yes. Dema ko mathome uhoro wa astronomy. And mo uhoro wa the galaxy that we are in, the Milky Way. Yes. Yes. Maundu megi astronomy. Mareto ndu cio a lunar eclipse. Yes. Yes. Nigetha andu mataukwo ni uria kurathie tondu andu aingi aingi ni thimu iramaretire down. He thimu itaroya ona athi agozumu ekara kirangi kimwe tu riu turakinyia andu turaiya gaciaria mapo stoka repost mundu uria kwanja wewe na ma 16 maya maragwetwo ni marakigucia mweri oka weke makia we mutune. Yes. Hana gicungwa kiirereru we. Yes. Yes. Riu ithu yange akiria ri Ora kugucia mweri ucio umenye mbere ni utuku. Yes. We warona ritho ni uraona. No warona ritho ria kamera. Yes. Inapotea. Itago lunar eclipse. Na giko wetegetagwo kihu. Nigo etagwo. Etagwo kihu. Aya. Kumne kuga atiriri. Thino tuikaraga ri. Niyo etagwo Earth. Yes. Yes. The planets ni Mercury, Venus, Earth, Jupiter, Uranus, Neptune, Pluto, tuga Saturn. Saturn bado raoka. My funny educated mother just showed Saturn here as Uranus 9 planets. Yes. Pluto. Yes. Leo Athie no thino tuikaraga ri irari gatagati ka riua na mweri riu kiria turonaga mweri-ini ri ni kiruru gia kuria tuikaraga. Yes. Koguo riua rirahurite thino tuikaraga kiruru gia thino tuikaraga ri gigakomera mweri riu tukonaga mweri uhumbikitwo ni kiruru gia thino turi. Yes. Ni twatwara wega na tukati githomo kihuru tikihotho Mudhani, are we together? Are we together, Mase? Are you with us, Mase? Umepatana wapi? Eno nevi. Ila gosope kuwe na ke. Na mugoto. Ile tio no tole leu. Tohotwe kegwe. Yes. Mwenoyo wa group cinema ri. Ni haru mweri urari. Yes. We hau rogamite haria. Riwana rio rimwe no ngi wa misiam. Yes. Nuona ivyo twekatagate ka. Riu wageta zeta gikuyu. Kehu ri. Kira turona mweri-ini we mutune ri. Ni kiruru gia ithue. Turi othe. Yes. So that was the thing. Yes. I hope now are we together? Us? Thank you. Good girl. Umepata? Yes. Good girl. Yes. Yes. Na tuka kuya ndo matano unaona hanini. Nyina njirire atiriri kwanyu kwe matu ndamwira aca kihore mbica undumire. Kure kwena matu ndo. Kurari matu kanyenyaine. Nokora tukane goikara mathaa maigana ona. Ngikana ni githi kurikirira ni marakionire. Yes. Yes. People, you know, some people are superstitious. Kwa ndo maraga ongianagua kono ko tikuwega kuri yendo na mundo turatunyirwo uracoka igoro ni rieka atia ni riathana ni riaria yendo na mweri ni watihio na waita thakame. You know, people now start interrogating and going to the madeko. Yes. Yes. Ne mo dratuli ne kona thene rathira. Yes.
Though it is not a new phenomenon, I think it has happened over 3,000 times. Yes, it happens now and then. And another lunar eclipse next year. No, blood moon. The blood moon. Yes. Tiraikara. 2025. Almost 70. It's 69 years. No, to go to your area. Totiga kona magego inde iyo tiga korwa hedio ukawahi anyu ni ramenya no ramenya kuiga tire koigi the big Canada 2094 toto ketoni to kanga to igaige Wezia modo ngire wonete phenomenon te nori no kazuzu wa Ndirangu na no ataririe wega kioneki wega ngora Ndirangu akamuria akani aronire maundu maude kumona na tiere ambere na ndukanjuria kiuria kiu kiringi Ndirangu kana gugu ya kuboimiteti wa bwaga thoni acoka akamatia ciu ni amatagia da wonire we wothe twikwa muvia. You know, she remembers a lot of history. Yes. Wale wiki makia Ndirangu na nuo hubula muno nawe ni ugakura. She's a vibe. She's very nice. All right. JKA iko wima, iko imara, imesimama kidete. JKA imesija na tumesija leure. Yes. Yes. Waisi. Waibi. Kaguaru. Yes. Tulianime. They have all sort of names. Yes. Yakara. Madingo. And how? Mathag. Yes. Yes. Criminal. Hiyo ni criminal. Hiyo ni criminal. Hiyo ni criminal. Unapiga MC yako mapiripiri kwa macho. Criminal. Hiyo ni criminal. Yes. Yes. Some criminals are very daring. Apparently. Kwe meito. Ndo iwa isagi ndo kira okaiwa ng'ombe ni ira. Ni ira iyo. Yona kweli andu maragana ng'ombe nyumba. The time it was very, you know, ethiete muno nginya riu andu matiatiga nyumba ki kiugo ng'ombe aingiragio nyumba ta mundu. Yes. Nigetha ukerwo atiriri we aingirio gwaku yathio nawe wiki ona yothie ora we ritho na muno yatoro kwa ihi. Yes. Ihe ni kwata kunegena ona kwa cigwa korokoro na igwitana wetoro waiwa wega kurahurwo he kama ya kuliona manure process in the making. Yes. Okaigwa ni ohora. Yes. Leo kule kwa ito 40 horo ri kwe meitu enyitirwo omothe. Yes. Nasikia alikuwa ameiba ng'ombe mo. Yes. Ona kuya ng'ombe tigwo gicaja mai tati meko meiyete nigetha manyitwo ri the means of transport yao backfire kidogo. Yamaneana yamendia tondu mai ya ng'ombe kuratuika iru kafuta ndu akimenya kafuta hara kienda wa murang'orete na thagana. Yes. Mama ya uri ng'ombe ngima, and I don't understand how that worked. Yaikio tukutuku ya toterwa tukutuku. Yes. Nego iganira ya nego totera tigwekira nego totera kana ekengerio, you know, head on kana kifudi no ka kifudi to yaigirete na bia nego te space na kuma monioro ginya ha magoro nego te uno igira kwa mundu mugo na kehutate kinyume Tabiatu. Mavi ya gari. Maigwa, this cow is in the familiar grounds. He's making a lot of nice. Yes. Mora ni atosho katueke atia. Tomekirie. Yes. Ya todiro kaso nikanua. Ika jaba.
Ethi getanukaga. Rĩ ng'ombe nĩ rĩa maratathi. Oya nina hauma na mũndũ wa kũmĩserve. Oya nina yakĩrio katoni kĩ? Kanua. Hauma na katoni ya TV. Kĩrĩa kĩnene. Ng'ombe kwamba. Bas. Atiririo chika. Ya tondiro. Riu tondiro maingĩ. Riu ũkinya handũ na mahe tukana ndoro makaigua. Mage ũteranĩria oro kũu mũrĩmo. Tondũ ya meria iratathi. Yacokia rĩu Kongera volume. Mĩbange. Inside a tuk-tuk. Na andũ aya. Ena thiere. Yes. Ena meito ere. Ena piloti na handler wa ng'ombe. Na ikanga. Yes. Uramehera tu matawi. Uramehenereria. Unaipanga matawi na tools. Unajua ikiwa jaba. Nĩgetha manyitwo kana tukutuku yũrire bara ya kurumana. Yo nĩ gũkurumana nĩ ng'ombe ndũgamu nĩ inainaga aje gwĩtwo na ngari arabu kanome gatirĩ na kĩrĩa gatirĩ na stability ũguo nĩ kwĩra mwathora witũ wĩtagwo Fiki Tai andũmĩre video ũrĩa ng'ombe ĩyo yuma tukutuku thĩinĩ ũrĩa ĩkũiganĩire. Yes. Fiki Tai tũtũmĩre video honestly atĩ tukutuku ĩgũire mũteithia arĩa maigua kari ya Masonic. Nĩ aya. Omenye tukutuku ndĩkoraiganaine. Tukutuku nĩ njeke na mbere, nĩ njaramu na thutha. Koguo no igire ng'ombe rorete na mbere. Koguo nĩ mũtokoro gatagatĩ ka mĩtwe ya ndereba. Yes. Rĩu gatagatĩ rĩu no kũmĩnengereria kĩ? Katoni. Java. Shikisha mzai. Thĩna ũngĩ. Shikisha. Thĩna ũngĩ. Yes. Ndereba akorwo gatagatĩ. Eko gatagatĩ. Akorwo mwena ta ngari. Rĩu ekũnyitĩte na mwena ũũ. Mwana tamarwo nĩ andũ agamĩthiĩka. Nĩ makĩnyitirwo. Gakari gathĩrĩ. Andũ maigua maigua mũndũ auga njũkĩrĩriai ng'ombe. Nĩngomeire. Mbembe njũkĩrĩria kuno. Nĩngomeire nĩkũnina. Ndirahihinya nĩ mũkamo. Kanua. Ng'ombe gũikarĩra na mũkamo ndũngĩhuhia. Waje ng'ombe ng'ima. Yes. Na nĩrona katika ng'ombe nĩ ng'ombe. Matingĩthi kũiya ng'ombe oro ũguo anyway. Tingĩthi kũiya mũgoco. Mehwetha kĩndũ kĩnene. Mwena nĩ arakĩũria atĩrĩ. Aithi arore ng'ombe yake borithi. Identify. Borithi na matingĩenda gũikara nayo. Ndũyũ na mahuti no thĩna. Yes. No arĩ nĩ mabunja record muthenya imagine na gatukutu kau na ndonaga video. Yes. Ane ga sako fulani no nĩ mabutĩte rĩtwa rĩa sako. Yes, yendo makĩmĩũkĩria. Mamĩũkĩria. Ĩmwe gwĩtũka borithi andũ ng'ombe kamba. Ngocita gani? Ni huyu anagulumaga tumbo. Agikunywa uji huyu. Huyu anaguluma tumbo. Alimkataza marenge. Kumbe mena nguno. Ena nguno ngima. Unless naitekirwo nĩ kĩndũ weekend. Unless it's an emergency. Ona ti andũ aingĩ mathambagia nyũmba mate. Hapana. Yes. Hapana. Acio no ngĩtuĩria rĩ. Especially rĩu mĩciĩ ĩno ĩtagĩte ciana nyingĩ rĩ. Indo cia ira rĩ. Cirambagio Tuesday. Yes. Monday gũtirĩ maũndũ maingĩ. Yes. Na thuburia ya ngima rĩ. Especially mabachara. Bachara nĩ aceca mũkũrũ ũcurĩte nginya ha. Kana nĩ kũrĩa kana gũthambio. Yes. Yes. Akamĩcokio maĩ oyo. Monday is a go slow day. Yes. Rĩu kũburotire mũndũ ikaraga maĩ mangĩũra Monday rĩ. Nĩ makũhĩngaga ũru mũno. Mũno. Ũru mũno. Kwanja ũkore wamba ũkaigua maneighbor makĩaria.
mawaweru. Unajua maji haipandi. Na ni mande. Maji haipandi, watu wanachotea pale kwa mtiso. Ati kwa mtiso. Pale kwa kiateka haipandi. Na hedio beri. So ukoro we introvert. Yes. Wathire 6th floor. Yes. Ndako kia nado. You are an introvert. Kene kia Musa. Ndako waro akio. Sasa huyu msichana ongeangi na watu watafanya nini? And you see my magiurali. Kwetu na makora goleta makota yari mai more. Matias Sky Plus ta 10. Of course. You see, muno tutamuthoni uyu ndigweciria ni ari na Sky Plus. Ndigweciria ni hari kindu gikwirire kia rangi wa buraki gwake. No kagato. Sky Plus yari tamana matatu ta iko ni uri miekaga ri. Ena ndani hau hake jari. Ndona. Mune ndo igire na mutongi. Athiete muno mutongi. Yes. Koguo urona ihuri indo ciake ciothe. Ni ahoe mai moke rucio tondu maguka no akagira ki. Ni agwetia. Muru ta muthoni uguo ukona Sky Plus igire balcony ni kururia. Ni kururia. It's overdoing. Ni guthie muno. Ati wina iria nene. Kira kiganagira mundu. Yes. Ati riu gwikira mai ho. Yes. Coka kunekana kigeta kio. Wina Sky Plus igire. Na wina hose pipe. Ati yakuruta mai muferethi wa bafu. Kuiyuria haria balcony-ini. Athiete muno ni mitungi ino. Kana bucket ira twa white. To bucket ira tia twa white. Hetu tukoragwo twendagirio mandathi. Tito tu. Yes. They are semi clear. Yes. Na ndio bucket yo dekua mai. No nake karabatara magithira bataro ma cai. Cai ni gikombe kimwe. Kamucere ni gakombe kare kanini. Yes. Ungenda kumenya ni huthagira mai maingiri. Tuika ni uramagura. Yes. Niguo manya mai ni meka atia? Ni makona gwa ni mahuthikaga. Ndwe magitike muferethi uguo. Ona tari undu. Wacha isemekana unahesabu mitungi. Uya kahedu kumetha bana mitungi 10. Ni muretaga mai muno goko. Na mwaga maji huku. Vile kona gana beikali. Na idio ni madi. Yes. Utikinya the Friday. Madi ona ti andu aingi. Ia mata nage cia kumarira. Matirugaga madi. Hapana. Yes. Asesi. Iria cietagwo riri. KFC mtaani. Yes. Kana ga take away. Yes. Na kama kawake huwa kwa atiri. Sam. Hebu nitengeneze matumbo special nitumanishie. Ya ngapi? Eka ndo matuma na mutura. Tieta akuona. Ndagira. Kana balcony. We. Motuko. Nitishie mutura ya 50 hapo. Sikuski. Mutura ya finji. Hati ambao. Ya chwani. Nini? Mutura. Sio Said, ila Said nono. Ndaenda kuigweka. Ile Said nono. It is Monday. Yes. It's a go slow day. Maundu makajia wega rucio. Absolutely. Ona were no onaga andu murutira mawira mabiciri. Ndoge kono andikite andu. Mondays. Wira ndurutikaga wega. Ona ti andu aingi rugongo macimbaga Monday. Ni kuma Tuesday. Absolutely. Ona andu aingi njo iri ko jana marutaga wira ma weekend ri. Monday korwo weekend yao. Yes. Na nikiona time table ya school ndege kiro double math on Monday. Duda waraji kwaja. Hiyo ndio guamaliza. Yes.